iMasoyi yilali nje efana nezinye, kodwa ubundlobongela obusekelwe kwisini buqatsele kule ngingqi. Kutshanje kuye kwaxhilwa ubondlemashiyane oneminyaka emi-6. Umzimba wakhe uye wafunyanwa emva kweveki ezimbalwa. Lo mzimba ufunyenwe apho umbulalo oquqisayo besenzela khona izenzo ezimasikizi nalapho kwakufunyenwe khona iintsalela zamanina 5 phakathi konyaka u-2018 no-2019. Iinkokheli zasekuhlaleni zicela uncedo. Size siphume sithe esiveni siyabona kubulawa kwabantwana nabomake babulawa tigila mkhuba letigila mkhuba letenda letintfo letingasito. Ukuqhwilwa nokuhlukunyezwa ngokwesondo kwabantu yeminye imicelimngeni kule ngingqi. USara nongasebenzisanga gama lakhe lokwenyani uthi ukrokrela ukuba umntwana wakhe oneminyaka 9 uyahlukunyezwa. Uma ahleli nalabanye abantwana kakhona ukudlala kahle njengebantwana bonke, uyake ufike umntwana achamuke emva kwakhe athuke uthi uyambuda athi nizibani lo simcabangela ukuthi maybe uhlukunyetwa nguye. Isebe lobulungisa linethemba lokuba ungenelelo lwalo luzokuncedisana nokulwa lo mkhuba ubundlobongela obusekelwe kwisini. Department of Justice sibone ukuthi ake siphumeni sithe sitobafundzisa kakhulukazi futhi kule area lela la eMasoyi. Abahlali bakhuthaza ukuba bahlale bethe qwa ikakhulukazi ngexesha leholidays esikolo.